Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vokal Artificial Intelligence. Grup Zikir Lejang Bungka. Karya cipta Cutadi Ismayadi. Hasan dan Husain, cucunda Nabi, Zainal Abidin, penerus suci, Muhammad Al-Baqir menjaga janji, Jaggar As-Sadiq ahli makrifat. Di Masjid Nurul Falah kami bermuhasabah diri, menteladani sifatnya Nabi. Musa Al-Kazim sabar menghadapi, Ali Ar-Rida ilmu yang tinggi, Muhammad Al-Jawad dermawan hati, Ali Al-Hadi petunjuk ilahi, Hasan Al-Askari wali pilihan, Muhammad Al-Mahdi pemimpin zaman. Silsilah emas turun-temurun menuju cahaya Nabi Agung. Di Masjid Nurul Falah kami bermuhasabah. Abdullah dan Aminah pasangan suci, lahir Muhammad cahaya dunia, yatim piatu namun mulia, diasuh Abdul Muthalib dengan cinta. Ya Nabi salam atas engkau, ya Rasul salam atas engkau, ya Habib salam atas engkau, selawat Allah atas engkau. Di Masjid Nur Falah kami bermuhasabah. Barzanji syair pujian indah, mengingat Nabi penyejuk jiwa. Teruskan salawat setiap masa, agar syafaat kita terima. Di Masjid Nurul Falah kami bermuhasabah.